Maaking ukapa na ipili katayaran kami sangka to kalikulat no fataan mapo rong lipahak malipahak kami maliw to maliw no iketsiway mahirapin ko latiw Munyaro ano mako ifataan sinakaw kung ano mako marawot ko salo ay afulati piilisinan no isa pancahay sa itiasa to'y mapulong kami ufataan irisin makro tatamaan ko ilisin no fataan mariw ko ni kechiway pangsa at tengiran ko lahyo no ni kechiway saka maulah kakuan ni tengir marihateng ikatayaran ni mariw to lahyo no ilisinay alahyo tamaan ko bangsa nurahyo no ikechiway yo ay 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 yo ya ay ya ay唱这个位置不是随便人都可以唱，因为必须要有某种认定跟肯定，对吧？如果他的那个音质还有他的那个对这首歌的词义，如果了解的话，基本上他是很好的一个人选，对吧？那如果不是的话，其实真的很难因为长辈会看跟挑，对吧？所以至于我们像刚刚这样在那边，我们有这样比赛。然后就有挑出一位比较适合的，让他去试试看跟实习。那领唱部分也会去做一个传承，那主要是这个领唱的位置是在于说领导我们阿美族在男生的部分，还有12首歌。那
首歌是不容易的，要把它练习，把它练习学会唱，是需要这段时间。带动大家的气氛，而且是要带动大家的和谐，还有那个合一合作这样。这几位领唱两人，第一位要介绍的是我们的黄淑珍黄老师。